laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera. amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe teddirɓe diina islam, ɓaawo yettude allah subhanahu wa ta'ala o ngallajo waɗɗo ko hana yettirede, o yetti hoore makko, o wi alhamdulillahi rabbil alamin. o fodi si enen ɓiɓɓe adama ɓen yetti, o ɓeyde nemaji makko ɗin e dow meɗen. o wi wala in shakartum la azidannakum. o fodi kadi si e yeddi e ronki yettude nemaji makko ɗin, hara e lette makko ɗen kanko no satti. ɓaawo ɗum du anden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, on nelaɗo hanaɗo attorede du'anede kala ko allah tagi kon. saabu noon o timmini hoolare ko allah hoolinomo kon, nulimo o yettingol e nule makko ɗen ngel nguɗo tagu. ɗe toro allah yalla ɓeydo yurmede e teddugal maɓɓe, kala e ɓeygureji maɓɓe, saaba e maɓɓe wondunoɓe maɓɓe wondigal moƴƴugal, e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnogol ha ila yawmil qiyama. allah ara koyeɓe yimɓe no jeeyaɗe allahuma amin. ɓaawo ɗum haray men salmini on salminago islam, salminago addegol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓen, wona nelaɗon hollirno noon saaba e makko ɓen sallllahu alayhi wa sallam. haray ko woowi kon si oɗo saa iɗo hewti en fotte ko radio meɗen ɗo, enen e ceernoɓe meɗen tedduɓe, ɓe ɓeyditanen fi kaɗo diina meɗen. wono allah wiiri en noon fa dakkir fa inna dicra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. allah wi andintin belajo ko andintinta ko nafa e gondimɓe ɓen, o tagirari yimɓe ɓen e jinnaji ɗin si wona fiyoɓe rewmo kanko allah subhanahu wa ta'ala. haray hande kadi ɗen fottiɗo e ceernoɓe meɗen tedduɓe, ɗum woni cheikh mahfouz ba. ɓe tawata haray ɗen andi ko ɓe imamuɓe e juulirɗe meɗen hewɗe, surtout wono juulirde meɗen nden ba wasir e juulirde meɗen wonde nden madina. haray ɗen andi batte wakkilareji maɓɓe ɗin e tinnareji e yaccare e fi kaɗo diina e jokkitagol julɓe ɓen e fi fiyake jannugol e waajagol. iɗen toro allah subhanahu wa ta'ala yallah walan ɗum reenuɓe o aynida ɓe karama koɓe meɗen heddiɓe fof. haray hiɓe suɓani en ɗo toɓɓere labande nde tawata haray julɓe ɓen fof no hani jentade nde. inchallah yallah waɗe yimɓe ɓe tawata jentoto konnguɗi, ƴetta ko ɓuri ko moƴƴude e majji, gollitira. hara oɗaren eɓe yimɓe ɓe tawata si ɓe nani fi makko no yewte, ɓe ƴetta e kolli juuɗe maɓɓe ɗin, ɓe waɗa ko noppi maɓɓe ɓe huccita. haray ɗe gandintina ko woni ko micro ɗo hande kadi ko oustaz mahfouz ba, ko woni ko technique woni wallitaden fi no piiji ɗin hewtira julɓe ɓen fof. haray ko yumma meɗen hajja fatimata ñippi wonde cheikh mamadou aliou bari e cheikh alpha omar diallo e musidɗo moɗon abdoullahi diallo. haray ko saɗi ko tooli julɓe ɓen fof nokku kala ko wontirɗo inchallah. haray oustaz ko saɗi moɗon ko tooli, haray mi watti micro nge sokeji moɗo inchallah. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi alladi khawwala ibadahu min al amwali ma bihi taqumu masalih dinihim wa dunyahum wa ja'ala li tahsiliha wa tasrifiha طرقا شرعها لهم وبينها لهم وهداهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشفيه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فأديكم يتي الله سبحانه وتعالى جرنمو weltano ɗemmo e dow ɗiɗo nemaji yewni e neminde no jeeya e ko ɓuri mawnude e majji oɗo nema islam. oɗo allah subhanahu wa ta'ala nemin ɗo jeeya e makko ɓen immorde e jawdi, konko tawata ko e mum yowiti, ko e muɗum daroto nafoore diina maɓɓe kan e adna maɓɓe on. o waɗani ndin ɗo jawdi laawol fii heɓugol ndi, o sarɗini no dakkirte, o ɓangini, o fewni kadi ɓemɓe o muyi fewnude faade e muɗum. miɗo seedanoma kanko allah subhanahu wa ta'ala ngotan kako makko ngun, toromo yo juulu e oɗo mo o suɓi o nuli e ɗeɗo mofte, nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam e yimɓe suudu makko ndun e ɓeyngude makko nden e kala jaɓɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal ha ñalidalngal ngal dari. e haramiɗo wi'a musidɓe meɗen jentiɓe en e oɗo radio laawol kisal,
nokku kala ka ɓe waawi wonde e hoɗo ndi ɗo leydi miɗo wiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. haray wono ceernoɓe meɗen ɓen sappori ni e oɗo kiikiɗe meɗen inchallah subhanahu wa ta'ala e yewtay seeɗa e nder kaɗo dina meɗen nde tawno ko yewtete kon e dina kan no ɗuuɗi. haray hannde ko wonɗen e yewtude e muɗum ko fii ko wona e dogeede fii muɗum hannde dogannooma fii mum hanki no dogeede fii mum hannde kono dogudu wonaandu e dogeede fii mum ɗum hannde hindu ɓanginana en tabintinana en Allah subhanahu wa ta'ala ŋiiri en kon ko alquran nokku kawi ɗon inna al-insana li rabbihi lakanuud wa innahu ala dhalika la shahidun wa innahu li hubbil khayri la shadid. e ko ŋiiri en kon kadi o yi bal tuhibbuna al-mala hubban jamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. hiɗo yiɗi jawde yiɗugol ɗuuɗugol. haray yewtere meɗen nden ko waɗɗen ka unwan ko attahdir min fitnati almal la attahdiru min almal bal attahdiru min fitnati almal. ko rentingol e fitna ko jawdi wondi kon wona rentingol e jawdi ndin. ngurdan ɗan gasata e ɓaawo jawdi, diina kan gasata e ɓaawo jawdi. kono noon ndiɗo jawdi ndi mari fitna si neɗɗo on hisaali e ɗum ɗon hara e moƴƴere ko jawdi ndin ɗaɓɓiraa kon heɓaaki naa ka sengo diina wonaa ka sengo aduna. hiɗen geli Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en ka deftere makko بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نكبره وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ande wondema ɗe jawle mon e ɓe ɓiɓɓe moɗon ko on dardoraɓe ɗum ko on jarriboraɓe ɗum yani ɗum waɗama e juuɗe moɗon hiɗon daarede ko honno warroton honno jogitorton. ande noon Allah subhanahu wa ta'ala noka makko to moƴƴire mawnde. e oɗo aya no ka suratul anfal aya 27. nokku goo o wi ɗum ka suratul an'am aya 165. o wi ko kanko Allah waɗi on lontiɓe ka hoore leydi ɗo mana ɓaawo nde woɓɓe iwnoɗo arko onon kadi o ɓanti darja woɓɓe moɗon e dow woɓɓe fiiyo o darndo on fiiyo o jarri boro on e ko okki on kon o okki on kon ko honɗum no jeeya muɗum ndiɗo jawdi. ɗum waɗi karama koɓɓe ɓe wii fi hadihi l amwal fitnatun lakum fi tahsiliha wa fitnatun fi tamwiliha wa fitnatun fi infaqiha. e ndiɗo jawdi no e mayri fitna ka ɗaɓɓugol ndi e fitna ka margol ndi e fitna ka dépensegol ndi. en geli nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakani e wondema neɗɗo fof e meɗen si ari yawmal qiyama teppere makko nden dirtata haa o lande piiji nayi no jeeya e ɗin piiji nayi ɗi o landete an maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu. neɗɗo on landode fii ndi jawdi makko ene ko honto o faggitiindi ko honno o faggitoro ndi
ɓaawo faggiti geni ko honɗum o dépensini haray islam no newni bal no rerɗini julɓe ɓen yo ɗaɓɓo arsik no newni no noddi julɓe ɓen e ɗaɓɓugol arsik no woodi dewe ɓe tawata ko jawdiyankoje ko jawdi ɗe waɗirte kono noon ɗum ittawo ndema jawdi on naa yo ɗaɓɓire no ɗaɓɓira wo wona yo funsire kadi no funsira wo jawdi on koyo ɗaɓɓire no islamu warri wi'iri no ɗaɓɓire noon jogore no islamu wi'iri yo jogore noon dépensire kadi no islamu wi'iri yo dépensire noon e ɗiɗo fitnaji tati ɗi yewtuɗen fitna on ka ɗaɓɓugol e fitna on ka margol e fitna on ka dépensugol fitna arano on alfitnatu fi tahsiliha ko honɗum woni fitna on ɗo fa inna allaha ta'ala shara'a li tahsiliha turuqan muayyana mabniyatun ala al-adli bayna an-nas bihayth yaktasibha al-insan min wajhin tayyibin laysa fihi ظلم ولا عدوان ومن الناس من اتقى الله تعالى وأجمل في طلبها فاكتسبها من ترائع حلال فكانت بركة عليه إذا أنفق ومقبولة منه إذا تصدق وأجرا إذا خلفها لورثته فهو غانم للدنيا وأخرى أرى ننتهو فكذا أقول Allah subhanahu wa ta'ala o sar'ini fi ɗaɓɓugol jawdi ndin laawi no jeeya e muɗum gollugol yoɓe no jeeya e muɗum aawugol ɓora yeeya no jeeya e muɗum soodugol yeeyita e laawi goɗɗi gooɗi annduɗen ko wonaa ɗiɗo o waɗi laawi toɗɗaaɗi tawɗi no mahi e hoore nunɗal hakkunde yimɓe ɓen ka tawata neɗɗo on o faggitoto ndiɗo jawdi e yeeso laaɓungo hara o tooñaa hen goɗɗo o jaggitaa hen e hoore goɗɗo naam no woodi e julɓe ɓen hulooɓe Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en e maɓɓe yimɓe moƴƴinɓe ka ɗaɓɓere ɓe faggiti jawdi ndin e laawi dagiiɗi ɓay ɓe jaɓi faggitaade jawdi ndin e laawi dagiiɗi jawdi ndi woni barki e dow maɓɓe si tawii ɓe dépensi Allah waɗa barke ko ɓe dépensi kon si ɓe ittii sadaka Allah jaɓa sadaka on si ɓe maayi ɓe acciri ndi ɓaawo Allah subhanahu wa ta'ala waɗana ɓe njoddi sabu ko ɓe yannganii ɗum ɓe acci yimɓe gonno hutorde o neɗɗo mo tawi ko ɗum ɗo woni sifa makko on kanko o darike o ɗaɓɓi o jaɓi o hoolike wondema naa ƴoyre makko nden wonaa gandal makko ngal wonaa sabu dambe makko ɗen wonaa sabu yahugol makko ka woɗɗi wonaa ɗum woni okkordema jawdi ndin bal ko wakkilaare nden o woni e waɗde o accira heɓa gongol e juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala oɗo madama o jaɓi ɗownorde sariya on e ɗaɓɓere makko nden o jaɓi heƴude e nder hoggo ko dagi kon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanaymo barki e konko o heɓi ɗuuɗi fanɗi so dépensi Allah waɗa barke ko dépensa kon so itti sadaka jaɓe so akkitiri ɓaawa makko wonande renooɓe makko ɓen o heɓa njoddi e muɗum o neɗɗo ɗo woni toniiɗo ka aduna makko ɗo o woni toniiɗo ka laakara makko to en tono Allah subhanahu wa ta'ala yo arsi ko ɓiɓɓe julɓe ɓen fuu wonɓe ka nder e wonɓe ka yaas heɓugol jawdi e oɗo noone nafa yimɓe ɓen e oɗo noone heɓa nafoore ka ngurdam muɗum ɗo e ka laakara muɗum wa min annas man lam yattaqillah
ولم يجمل في طلب المال، فصار يكتسبه من أي طريق أتيح له، من حلال أو حرام، من عدل أو ظلم، لا يبالي بما اكتسب، فالحلال عنده ما حل بيده بأي سبب، فهذا قد صار ماله وبالا عليه، إن أمسكه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه بعده كان زادا له إلى النار، لغيره غنمه وعليه اسمه وغرمه، فهذه فتنة المال في تحصيله. no e yimɓe ɓen neɗɗo yimɓe ɓe tawata hulaali Allah subhanahu wa ta'ala ɓe moƴƴinaali e ɗaɓɓugol maɓɓe jawdi ngol, maana ɓe moƴƴinaali on ɓe ɗaɓɓiraali jawdi ndin no jawdi ndin ɗaɓɓirtee non, ɓe tefaali ko dagii e ko harmi, ɓe muuɓii tun wateenoowo jemma, ɓe haajaaka ɗum ɗo no soodee soodataake, ɗum ɗo no yeeye ma yeeyataake, ni no wattitee ma wattirtaake ni, kamɓe haqqil maɓɓe ɗen ko yo heɓo no heɓori wo. ɓe yimɓe ɓe tawi ko ɗum ɗo won sifa muɗum, ɓe woni himɓe faggitora jawdi ndin e kala laawol ndewaniingol ɓe, woni kaka dagi, woni kaka harmi, woni koye nunɗal, woni koye tooñe. oɗo waawɗo ni o haajaaka e ko woni e faggitaade kon, kanko ko woni ko dagi ka makko ko kala ko yani junngo makko, woni sabu haa heɓii wo. siko hoore o wari, siko haqqe goɗɗo o yeeɓi, siko teddungal makko ngal o yeeyi, siko dorogu o yeeyi, si o wujju, si o jattu, si o janfi, kala no o gerdi kanko si hewti ka junngo makko haray no daganiimo e wi'i makko on kanko. oɗo neɗɗo mo tawi ko ni woni alhaali muɗum, haray mo jogii fitna ka jawdi makko, heɓete kon fitnatul maal. oɗo haray ɗe rentinamo yo anndu tooñugol ngol, janfagol ngol, jattugol ngol, wujjugol ngol e kala nooneeji ɗaɓɓirɗi jawdi ɗin ɗi tawata ɗi dagaaki, fii o gollitiriiɗi ɓeydata arsike makko on, fii o gollitiriiɗi ɓeydata arsike makko on. idan yo o nun, yo o hul Allah subhanahu wa ta'ala, yo o jaɓu o heƴa ka dagii ɗon, o woɗɗitoo ko harmi kon. si tawii o waɗaali ɗum, yo anndu ko hoore makko woni tilfude, ko ngurdam makko ɗan woni bonnude, ko janngo makko on woni yeeyude soodita hannde. oɗo jawdi makko ndi wontay poson, wontay masiibo, wontay bone e hoore makko. so mariindi Allah watta barke muɗum, sabu o ɗaɓɓiriino dongora. so okkitirii Allah jaɓata. so darni juulirde, so darni lekkol, so faggiri alyatima, so jokkiri enɗan, si o hajjir, si o waɗir umra, si o soodu ɗum defte o okki, kala ko o golliri ndin jawdi ndi o fagguri no harmiri, Allah subhanahu wa ta'ala jaɓata. inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah ko laaɓuɗo, o jaɓata sina ko laaɓi. so a ƴetti ko soɓi kon a dépense fi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ƴettata. idan ko ɗum waɗi haray eto wakkinoɗaa faggitoɗaa ko dagi kon, faggitora no dagori noon. faggitagol ko dagi e faggitorgol no dagori no serti. faggitagol ko dagi koye a soodu ko dagi kon yeeya. faggitorgol no dagori noon kaka hendagol huunde no wona dagiinde, kono hara an no hendorɗaande non dagaaki. masalan jooni wi en ñaametee, wo ñaametee, siko maaro, siko poññe, siko mbahi, siko kala ko woni, ɗum wiyataake no harmi. kono noon si a wujju ɗum an, ma sa a jettu ɗum, ma a wattita ɗum battigo riba, wattita ɓurdi ndina e nooneji heddiɗi goɗɗi goo e laawi ɗi tawata ɗin no hendoree tawa dagoraa noon, haray no hendorɗaa noon dagaaki. idan naadagagol hunde nden tun ko hendorgol nde kadi no dagori. no annda mbuuɗi wiyataake no harmi. kono noon si a ɗaɓɓiri mbuuɗi ɗin no harmiri, haray an mbuuɗi ɗin harmi e junngo ma, na kanji harmi, kono hendorɗaa ɗi noon. masalan so a wujjii ɗi, ma a jattii ɗi, ma a janfike ɗi,
no hendorɗa noon harmi mbuɗi ngajiɗi harma kono an no hendorɗa noon harmi sonnajo mo are sah sonnajo na kanko harmi kono si tawi e laawol ngol rewɗa ngol haa yiiduɗa e makko ko naano sari o wi'iri noon haray o harmanima bi mana a hendorimo no harmiri idan haysi hunde nden no dagi si nde araali e junngo ma e laawol sari o wi'iri noon haray a hendorinde no harmiri ko ɗum waɗi ma neɗɗo on ɗaɓɓa ko dagi o ɗaɓɓira no daguri idan haray oɗo neɗɗo ɗaɓɓiɗo no harmiri noon jawdi makko ndin Allah watta barke muɗum so okki Allah jaɓata so accide ɓaawo makko kadi o rondoto bakka to konko faggiti ɗon wona jooɓa makko faade ka yiide en tora subhanahu wa ta'ala yo Allah dande julɓe ɓen sinta oɗo fitna oɗo haray nafoore jawdi ndi won ni goɗɗo ngo mawnamo kanko rondike bakkatu on haa ɗum ɗo woni fitna jawdi mo tawata on kaka ɗaɓɓugol wa amma alfitnatu fi tamwilihi amma noon fitna on ka margol jawdi ndi no yimɓe ɓen fa min annas man kana almalu akbara hammihi wa sughla qalbihi in qama fahuwa yufakkiru fihi wa in qa'ada fahuwa yufakkiru fihi wa in nama kanat ahlamuhu fihi فالمال مليء قلبه وبصر عينيه وسمع أذنه وسقل فكره يقظة ومناما وحتى في العبادة وهو يفكر في ماله في صلاته وفي قراءته وفي ذكره كأنما خلق للمال وحده وهو النهم الذي لا يشبع والمفتون الذي لا يقلق ومع هذا الحرص الشديد والتعب الشاق فلن يأتيه من الرزق إلا ما كتب له ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها هري فتنة كمرغل جوتي يوتي فتنة كأقول فتنة كمرغل no yimɓe ɓen on mo tawata himme mum ɓurɗe mawnude ɗen sohla mum ɓurɗo tiiɗude on ko jawdi makko ndi simo dari ko fii jawdi makko ndi woni miijitaade simo jooɗi ko fii jawdi makko ndi woni miijitaade kanko hayso o ɗaanike koyɗi makko ɗin ko yahata ko idi jawdi makko oɗo ko wiyete fii jawdi kon heewi tewnder ɓernde makko nde ko ɗum woni gite makko ɗin ko yiyata ko ɗum woni ko noppi makko ɗi nanata ko ɗum ɗo helni miijo makko ngonka o ɗaani ko fini fof koye ɗum ɗo woni ko e wuundu makko ndun tun kanko haqqille makko ɗin fof koye ɗino mbuɗi woni oɗo neɗɗo o woni neɗɗo mo tawata o heɓi jarrabu e sattuɗo bal hayka nder dewe hare kanko imo miijitaade jawdi makko ndi so o darni juulugol o lontinayi miijitagol fii jawdi makko ndi ko o nangiɗaa darnugol kon ko ko yowiɗaa si hewtima si hewtaali ko ko jippinɗaa marché ma marsata ɗiiɗi o mari a devise no ƴawde o annda so sin seyɗi probléme ji makko ɗin fof kanko no jiilaade kala ka o darii juulugol ka o wi allahu akbar ɗon ko ɗon o woni hattude o janngata fatiha o janngata simoore so waɗi rukku ko allahu akbar fu mo wolete kala ka o woni so sujji ko ɗum no miijaade e ndeer julde makko ndin fof hakkille makko kin no yiilaade e jawdi makko ndin ko ko nawritoo ko honno artirta ko ko addaaɗo ko honno lannirta probléme ji makko ɗin fof ko jiiɗo jawdi makko kanko ko ɗum ɗo ne miijaade ndeer julde makko nden simo janngude qur'an ko ɗum woni miijaade a innayma hara ko o tagaa ko fii ndiiɗo jawdi oɗo woni neɗɗo jaribaaɗo mo tawata ɓorataako wondude noon e ndeereeru ɗo ngu ndeereeru ngu oɗo jogii waɗugol fii makko on haqqille makko ɗen e wakkilaade makko ndin fuu e fii oɗo jawdi ndeeɗo tampere siga ko wonne e seedaade hannde ɓiɓɓe julɓe no yalta yaha e ndeer laddeeji wara hoore muɗum ukko e ndiyam wara hoore muɗum naɓa hoore mum sansa inde mum sansa inde nene mum sansa inde be muɗum fii tuyi heɓu wuundu wowla penaale ɗe anndanɗaa hoore ma julɗo waawataa wolude ɗum islam jaɓataa ɗum fii tuyi heɓu wuundu yaha sansa diina muɗum wakkiloo piiji ɗin fuu fii yo heɓu ɗum mbuuɗu oɗo siga ɓeeɗo wiyata jawdi muɗum ndi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wallinowo mbuuɗu muɗum on ndaaramo haa wiya an ko ammi rewata an ko ammi ɗaɓɓirta ballal ɗo naa kanko ɓeeɗo wawɓe ni wona Allah subhanahu wa ta'ala ɓeynata iyaka na'budu wa iyaka nasta'in bal ko jawdi maɓɓe ndin
ko ɗum woni iyaka na'budu maɓɓe on ko jawdi ndin ɓe rewata ko jawdi ndin ɓe wallinorta ɓe annda hunde sina jawdi maɓɓe ni o neɗɗo mo tawi ko ni woni alhaali muɗum oɗo yo anndu nguunderir makko ɗuɗo ngo ɗo e nde tampere makko sattude ɗo ɗum waɗata ara e makko e arsike sina ko Allah subhanahu wa ta'ala windanimo kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani e wondema so neɗɗo heɓi balɗe 190 e nder teege yumma makko Allah subhanahu wa ta'ala immine malaikajo oɗo ara winda arsike neɗɗo o ko jelu ñamata ko jelu yarata ko honto e honto yahata e hoore leydi ndi ko honɗum woni ko heɓata kon o winda ɗum ɗon o winda kadi ko honɗum e honɗum heɓayma ko honɗum honɗum bonirayma ko honɗum e honɗum nawnata ɗum ɗo fof o winday on tuma o winda noon lañal mangal ko hawtuma wonta ka hoore leydi ɗo o winda ko amalaɗo ma ko amal kisaɗo on tuma noon o ƴetta ruhu o waɗa fuyre tewnde nde ɗo fuɗɗo memminade nde janɗa gokkum hade wona neɗɗo nelaɗo sallallah alih sallam humpiti en ɗum idan ko winda ɗon ko ɗum ɗon hendotoɗa so a yeebi dina maɗa kam fii ɗum ɓeydata arsike maɗa o so a yeebi gurdam maɗam fii ɗum ɓeydata arsike maɗa o e heewi ko yiiɗe yimɓe yaltuɓe ɗo accude place ji muɗum woɓɓe yeeya galleji muɗum woɓɓe taƴa enɗam muɗum yaha jooɗo jokka inna ɗaɓɓere yaha ha ukko e probléme ji perda ha e haqqille muɗum ɗen no woodi yahaɓe ɗo duuɓi 10 duuɓi 20 duuɓi 50 ara te faafi nene mum e bemmum te faafi bandirawo muɗum te faafi siɗɗo mum hay gooto wona neɗɗo taƴude enɗan tamaman ha jaaka e hay hunde sina fi heɓu gonngel hara ngel gonngel kadi heɓatako ma hara so ngel heɓi kadi ma dama nano diina ka wirno ngel ɗeɓɓira nafata jom muɗum idan ɗum ɗo ko fitna wonɗo on ka jawdi mo wiɗen on neɗɗo julɗo on yo rento e muɗum naam ɗaɓɓu jawdi no dagori ɗaɓɓu jawdi jogorani no moƴƴiri ɗaɓɓu jawdi dépansade ka moƴƴi sa waɗi ɗum a woni julɗo moƴƴo on so tawi siga yoga e piiji kone wadde ɗo hannde yoga e sonnaɓe ko woni e yaltude yaha taƴa dewle muɗum accitira ni hoore muɗum wona e hannde kadi e jindugol ɗum ɗo ko masiba molanaɗo waɗi konko o woni heɓude ɗon e ko woni e perdude kon so ɓannidiri ɗin ɗiɗi o taway ko woni e perdude kon no ɓuri ko woni heɓude kon ko noon famata ɗum si wona joom hakkil famata ɗum gaccinama Allah subhanahu wa ta'ala yurma idan haray oɗo yo andu arata e makko e arsike makko on sina ko windanano kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki walan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wonki mayata arsike makki on no heddi so tawi Allah no muyatma ko kilo wulure ñamata e gurnde maɗa a ñaama kilo wulure on timmati yara litraji ndiyan ko eɓɓanma ko fuu yaha taɓanne ko eɓɓanma ko fuu kala ko woni kon fii ma ka adna maɗa ɗo a hendoto fuu ha gasa waɗaka wonta ɗon so ƴettita wonki maɗa ki Allah warata goɗɗo balɗe makko arsike makko no heddi won tawi noon kadi o warata neɗɗo tawa arsike makko on no heddi balɗe makko ɗon heddi e quoi idan oɗo neɗɗo mo tawi ko ni on alhaali muɗum haremo hani watte ndilaw reeno e walillahi alhamdu no e yimɓe ɓen kadi man arafa lilmali haqqahu wa nazalahu manzilatahu walam yakun akbar hammihi wala mablaga ilmi wa ja'ala almala fi yadihi la fi qalbi falam yuskhilhu an dhikrillah wala an as-salati wal qiyam bi shara'i ad-din wa furudihi wa huwa min alladhina la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat جعل المال وسيلة يتوسل بها إلى فعل الخيرات ونفع القربات وإعانة ذوي الحاجات فهو قد استخدم المال ولم يستخدمه المال وأبد ربه ولم يأمر المال قد اكتسب المال من حله وأنفقه في وجوهه وسلم من أذاه نؤيم من كدي أن أندلو وهن جودي o andi ko hunɗum woni haqqe jawdi o waɗi jawdi ndin place jawdi o waɗali jawdi ndin place wonki o waɗali jawdi ndin place ndimo makko ngon o waɗali place jawdi ndin place teddungal makko ngal o waɗi jawdi ndin nokku ko jawdi watte ɗon jawdi ndi wonali ko ɓuri mawnude himme makko ɗen wonali kattode gandal makko ngal o waɗi jawdi ndin ka jungo makko wonaka nder ɓernde makko jawdi ndi sohlinalimo e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala haɗalimo juulugol julde e sonto mayre haɗalimo darnagol kadi al islamu ɗin e tottugol farillaji muɗum ɗin oɗo o jeeya e ɓemɓe Allah subhanahu wa ta'ala manti yimɓe ɓe tawata
sohlinaali ɓe juloyaagal sohlinaali ɓe yeeñugol haa ɓe ronki ƴentade Allah subhanahu wa ta'ala sohlinaali ɓe jawdi haa ɓe ronki tottude julde nden e fewndo mayre sohlinaali ɓe jawdi ndin yiɗugol ndi haa ɓe ronka ettude haqqe Allah on e mayri ɓeeɗo ɓe waɗi jawdi ndin ko jokkorgal ngal no jokkore faade waɗugol ko moƴƴi jawdi ndi wonaa ndi gaaya ko yo a heɓu ndi waɗaa goɗɗum wonaa yo a heɓu ndi tawalanni kayri ko ndi wasiila so a henndike no wayi so ƴewi e oto o jippinema ka wonɗaa yaade ɗon o ɗaɓɓirɗaa oto walngal ko ngal jippine ka yaataa ɗon wonaa ngal goɗɗum gosi wonaa ɗum no coggumal ngal o foti wo no ngal foti wo ngal toowi ngal joli o ɗaɓɓa e maggal ko ngal ƴitte ka wonɗaa ɗon ngal naɓe ka faalɗaa yaade ɗon saanga kala faalaɗaa ko ɗum o ɗaɓɓa e maggal idan jawdi ni kadi ko ni ko ndi wasiila wonaa ndi gaaya ko ndi ƴette huntani haajuuji maaɗa ɗin wonaa ya waɗi kayri woni fof idan ɓe waɗi jawdi ndin jokkorgal faade e gollugol konko moƴƴi e nafa dépense ɗum faade e dewe fattorɗe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wallitori jawle ɗen joomiraaɓe hatto jingol e ɗum ɓe gollani jawdi ndin ɓe golliri ni jawdi ndin ɓe ƴetti jawdi ndin ɓe kurki fii maɓɓe ɓe kurkaali hoore maɓɓe fii jawdi ndin ɓe kurki jawdi ndin fii maɓɓe ɓe kurkaali hoore maɓɓe fii jawdi ndin ɓe rewi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe waali jawdi ndin ɓe faggiti jawdi ndin kadi dagi ɓe dépense ndi kadi hana dépense nde ɗon ɓe hisi immorde e lorra jawdi ndin ɗum ɗo haray woni kalima immo on fitna immo on e ɗi wiiɗen ɗi tati wiiɗen ko fitna fi tahsiliha wa fitna fi tamwiliha wa fitnatun fi infaqiha ɓe yewti toɓɓere arana nden fitna ko woni kon ka ɗaɓɓere jawdi mana fitna on ɗon ko si a ɗaɓɓirani no moƴƴiri fitna on ka margol ko si tawi a marindi a waɗi ko ɗum ɗo woni fuu hara a heɓi fitna amma alfitnatu fi infaqi almal fa inna ashaba alamwali minhum albakhil alladhi mana haqqa Allah wa haqqa ibadihi min malihi falam yuaddi zakat ولم ينفق على من يلزمه الإنفاق عليه من الأهل والمماليك والقربات أما فتنة أنك دفن سبر وين نانا صلى الله عليه وسلم ما كان حديث مأبه حديث بماك وندما نأتو تبر من دن سبتتا يوم القيامة هؤلاء دن في جني نجاء مجي جود مكوندين كهونتو هنو أفاقي تريندي كهونتو دفنسين a dépensugol ɗo wona ɗaɓɓirgol ngol no dagori tun si on ti ɗaɓɓiri no dagori haray Allah subhanahu wa ta'ala no weltanima ngol cango ɗon no sabbimo hannde kadi honto a dépensugol jawdi ndin mo yaltinde to hon ɗum o woni yaltinande jawdi makko ndin no heewi e joomiraaɓe jawle nguddan noon ko jikku ŋiñaaɗo jikku añaaɗo jikku mo addanta jommum nafoore jikku mo ɓeydata jawdi sona bone nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe humpiti e wondema ñande fof ñande si weeti Allah subhanahu wa ta'ala o imminay malaikaɓe ɗiɗo kammo adna ɗo ɓeɗo si ari ko du'anagol tagore nden goto maɓɓe on mo hino du'a makko on o innay allahumma a'ati munfiqan khalaqan Allah mi torikema kala ƴettuɗo jawdi mundi dépense ka hana dépensede ɗon Allah jonnumo lontinanamo Allah lontinanmo Allah subhanahu wa ta'ala yewteno alquran wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kala ko dépense ɗon e diine jawdi moɗon ndin e fi diina Allah kan kala ko dépense ɗon e jawdi mon ndin ka hani dépensude ɗon Allah subhanahu wa ta'ala lontinanay on konko dépense ɗon ɗon ko kanko wi waɗe si Allah wi waɗe waɗe idan o immina malaikaji mon jippo bimbi kala torono Allah subhanahu wa ta'ala ɓeeɗo ittoɓe sadaka ɓeeɗo dépense heɓe jawdi mum ni ka haani dépensude ɗon yo Allah lontinanɓe goɗɗo goo kadi tippoto honɗon tippoto wi'a ko allahumma a'ati mumsikan talafa ay bakilan Allah min torikema jonnu o jogitiiɗo ndi jawdi muɗum mari ittata sadaka ittata zakka wallata islam naɓatani ka julɓe ɓen heɓata wiyata alhamdulillah ko o wallirtani ko gimi e gami ko wallirtani ko fii feere ko wallirtani ko fii zina ko wallirtani ko fii ko islamu tardata tun o deɓatata jawdi makko ndin
oɗo malaikajo wiya Allah mi torikema waɗan oɗo jogitiɗo jawdi mum de passage ko moƴƴi Allah waɗan oɗo filfare talaf ko borrede jawdi ndin yeɓa ko mayri ɓen anndi noon pellet ɓeɗo malaikaɓe ɓe yeddata Allah subhanahu wa ta'ala ɓe torata ko Allah laron ka jabinde hay so tawi no wonɗen e yirde piji ɗin noon ma no wonɗen e faamirde piji ɗin noon haray no woni no lundi e ko woni kon waawi jooni wi'en oɗo neɗɗo ɗaɓɓirono dagori o ittay sadaka o dépensé fi islam kono jawdi makko ndin ala e yarde yeeso no uytade uytagol ngol ɗon wi'aali Allah lontinanaali mo bi mana fi maɓe on uytude mana koɗo marno 10 millions o hokkitini 2 millions ma hokkitini 3 millions o heddori 7 millions misal jooni o woni ɗo golliɗo hitande o heɓi kaali 3 millions ko watta 7 millions makko wona 10 millions i wawatake wi'ede wondema oɗo heɓali ko lontani ɗum o heɓi lonto fi hon ɗum Allah subhanahu wa ta'ala windanimo baraji konko o dépense ɗon no windi mari joddi muɗum ɓen andi joddi ɗin kon ɗum lare subhanahu wa ta'ala ko wi masalu alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba Allah wi misal joddi ɓeɗo yimɓe ƴettayɓe jawdi mum dépense fi Allah subhanahu wa ta'ala joddi maɓɓe ndi misal mum no wayi wo misal abbere sa aawi ɗo abbere wotere nde fuɗi nde daƴƴini sooliji jeeɗiɗi ɗin sooliji jeɗɗi gotum kala rimi gabbe temedere o wi misal joddi ndin ko ni wayi mana so en faala annde nde joddi ndi soynirirte noon kono nde ɗo abbere ɗuɗɗinira ni nde heɓi gabbe temeɗɗe jeɗɗi ko wotere awnoɗa nde heɓi fuɗi jeɗɗi nde rimi gabbe temedere goto fuɗo kala rimi gabbe temedere woni gabbe temeɗɗe jeɗɗi ko wotere awnoɗa a heɓi temeɗɗe jeeɗo e capanɗe jeenayi e jeenayi tono idan Allah wi ko ni woni misal tono ɓeɗo dépenseɓe jawdi mum fi sabilillah joni noon calculiɗon so tawi goɗɗo itti million Allah subhanahu wa ta'ala sowanima ɗon mbuuɗu kala laabi temeɗɗe jeego e capanɗe jeenayi e jeenayi oɗo ko jilu heɓi lonto oɗo heɓi lonto so a yi aaliga kende ko heɓi ko lonto kono heɓi lonto amma no sindo neɗɗo on ko ƴettindi jawdi ɗo dépense ko e bewre ko e geddi hande kadi jawdi ndin ndi lannayi tawa o windanaka hay hunde ɓaawo toon hande o heɓi galaf par ce que jawdi makko ndi uydiki ala hande ɓeydora hay so yeewi janngo marsi ko wondi goɗɗi go heeɓi kono jiɗa lontaki idan haray ko min faamirten piiji ɗin wona yen faamu wondema ko wi'a ɗon ko hadis kon si on ti okki tum janngo koye dow tawa goɗɗi no waɗi kadi ngawlu makko o ƴetta watta hoore ɗon idan Allah subhanahu wa ta'ala himo dardo jiya makko ɓe noon e buy wono ka meɗen leydi meɗen lagina ɗo se wattani yila yimɓe huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ƴettayɓe jawle mum dépense fi Allah ɓen ittoɓe zakka hitande kala haalaɓa kos jonna zakka on ka hana jonnede ɗon ɓuri hewde kon tawa ɓeɗo marché maɓɓe ɗen no uyti marché maɓɓe ɗen no fanɗi koɓe addi wo kata hallannirta woɓɓe goo no toon ɓeɗo kala koɓe addi ko yokkute kono ɓe dépense ta fi Allah subhanahu wa ta'ala ko feetuɗa wo a yata innaɓe hino projet islam ɓe dépense am ɓe haajaka figo wiyete Allah kon kala yimowo e hoore leydi ɗo ko kamɓe dépense tamo ɓe wawi wakkili waɗande yimowo otowal ɓe wakkili waɗande yimowo suudu ɓe wakkili waɗande yimo piiji ɗin fof fiyo o mantuɓe fiyo o mantu ko ɓe yeyata kon ɓe mooɓa haa ɗuɗo ɓe sikka o gasi alayka sali waɗi si an e Allah on haɓi tawi an e ngalu ma ngun fof si on maayi ko yiite wonɗon e yahude haray hunde a heɓaali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yawma alqiyamati si arama Allah subhanahu wa ta'ala addoya e neɗɗo ɓurnooɗo tampude e yimɓe aduna o naadama ko aljanna nde wotere fetto yaltinamo yuɓɓinamo ɗa o wiya ene haa hannde tampere heɓiima inna wallahi joomi haa hannde mi meeɗa tampude mi maana sabu nden meeɗande aljanna wotere ɗon pet yejjintinaymo kala ko heɓuna sunji aduna o ƴetta neɗɗo ɓurnooɗo marde ngalwe aduna ɗo ɓurnooɗo mooɓude jawle ɓurnooɗo marde wiyete kon hettaare on sookamo kadi yittande wotere pet o yaltinamo o joƴƴinamo ɗa o lannduma ene haa hannde a meeɗi heɓude neema haa hannde a meeɗi hettaade haa hannde a meeɗi fowtaade o inna wallahi Allah gila taguɗo ala me fowtaade idan ɗum ɗon holla e wondema neɗɗo ko ñaamata yarata anna ɗo kum aduna hon daɓɓum ɗo ɗum Allah wi ko mata'ul gurur buyron ko famde ngol ɗo konngol mata ko wiyete mata ko dakamme ɗen ko mata'un qalil piiji ɗin fof ko aduna ɗo kala ko nannguɗa ko wiyete ko weli kon ko aduna ɗo a wawata duumade e muɗum minti 5 haa 10 taw a mettaani siko ñaamugol ñaamete ɓurɗo welde ñaamete ñi saɓannima a ñaami e ndeer minti 5 minti 10
atawa nyama to mettima ara ko de mata ko ala hanaka salo alo dum alo sako kono hara dakka men landi idan wa hal majarra fi heddi din kadi fi heddi din fop kala ko annuda moggo ma ko weli min joyi ha sapata wa metti idan o yimata on duniya qalil dakka men ko gokkunni ko wala ko on sedani idan gurdam ma dan ko wala ko gokkunni fay ku yagal ma dangal hawawa wa faggitade atawai atampi buy nyande futtuda hebude gongal tawa ko fono don burda tampude dawa hirda wata fotare nawyo ya tawa kadi wata nyamude tawala idan ko marda dakam kadi do ko seda yettu ko marda kon hikkina yeso wata mardum bawo ga hare a hebitir idan no e yimbe jomirabe jawle yimbe tawbe ko wuddube be haday hakke Allah on e hakke jiyabe Allah be ittazak ndare hakkunde meden e Allah neddo masinjol jetten iten ko Allah ko fi wari hakkunde men fi en fam si tawi goɗɗo ƴettino joni masala million sappo farangine o jonnima o wi ko ammi o kiima ɗiɗo o an jeeɗi kono noon mi torikema hitande kala hitande ndaaru e nder o 10 million ɗo 2,5% jonnalam kaarijo 2,5% mi mana e nder 10 million on ko ya ƴettu 250 000 ƴetta ɗin ɗon jonna 1 million kala 25 000 1 million kala 25 000 25 000 laaɓe sappo ko jelu ko 250 000 o innama e nder o 10 million mo okkuma ɗo ya ƴettu 250 000 okkanamo kaarijo jiyaɗo makko gono ɗa himo ɗawi on ɗon ala heɓude joni an ya jogi to 9 million 750 on ɗinno e juuɗe ma jobtal ɗi o jonnima ɗi o jogoɗi hitande timmini ne ƴettu 250 000 nder 10 million on jonna jiyaɗo makko gono ɗa on ɗon heɓali tawa ɗum ɗon no satte maɗa si tañƴiniɗa an e oɗo si on haɓi oɗo si perdinima si oɗo naɓi jawɗi mani kani kala to haray ko an tooni kala ko kanko tooni idan ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ittata zakka ko ñiwol misal maɓɓe ngal idan Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti jawdi halfinima o landikema toon gokkunni e nder hitande nde nañando ñando landima nder hitande ko ne wasa takko landima zakka ya wuddiri ɗum ɗo anndu haren ko hoorema wuddanɗa par ce que oɗo zakka kadi sa ittimo o wi baraji o duuɓulanima kadi idan oɗo neɗɗo o dépensata ɓen waɗɗiɓe mo dépense ngol ɓayno woodi jomiraɓe galleji tataɗo ɓiɓɓe mumen ko heege ñallata waala iben heege lutta e tampere hara naafiɓe mara kono sabu yiɗugol jawdi ngol sabu tiiɗugol guddan ɗan tawata ɓe wawata dépensata e ɓengude maɓɓe nden ɓe dépensata mawɓe maɓɓe ɓen wona saka siɓɓe maɓɓe naafi miskino goɗɗo goto e no e jomiraɓe jawle onmo tawata ko fantinowo bonnowo jawdi ko dépensayde ko wona e laawol dine islam e laawi ɗi tawata o yettatake mo mana o jarnatake hoore muɗum wona ka sari'a wona ka aada oɗo o jeeyaɓe e siɓɓe cheytane ande Allah subhanahu wa ta'ala o wi wala tubazir tabzira inna almubazirina kanu ikhwana shayatin wa kana cheytanu rabbihi kafura wata awon funsowo jawdi julɗo wata awon funsowo jawdi woni funsugol jawdi ngol Allah yiɗa ɗum ɗon ko kanko noon kadi addi jawdi joɗɗuma kono wi wata funsu ta a bonnu ta a saaku o saaku gongol kala saaku o jawdi Allah wi ko jeyaaɗo siɓɓo cheytane garen kalima inna almubazirina kanu ikhwana shayatin funsoɓe jawdi ɓen ma ƴetto jawdi dépense fi beere ƴetto jawdi dépense fi riba ƴetto jawdi dépense fi zina ƴetto jawdi dépense fi gami oɗo ko mubazir tabzir karamakoɓe wii wona dépense ngol ka haali ɗo won tabzir sina ɗon aboubacre ni siddiq radiallahu anhu ƴettatano ko mari kon fuu adda wiya nelaɗo noon nelaɗo landimo ko honɗum accanɗa ɓengude ma ɗum ton o wi mi accaniɓe Allah e nulaɗo nelaɗo ma kano a waɗi tabzir eɗo jawdi makko ni fof ƴetti o addi jaka yo tabzir on wona ƴettugol dépense ka hana dépensede ɗon tabzir on ko dépensegol ka hana ɗon siko mbuuɗu goto pette ƴettuɗa waɗɗa ka hana ka waɗede ɗon wimana ko sari a haɗuma ɗon aɗa waɗi tabzir sa waɗi buy kadi a waɗi tabzir idan sa woni mubazir ko a siɗɗo cheytane Allah wi inna almubazirina kanu ikhwana shayatin funsoɓe jawdi ɓen ma ƴettaɓe jawdi ndi waɗa ka hana ɗon ɓeeɗo ko siɓɓe cheytane noon ko yedduɗo joomi muɗum idan Allah dandu neɗɗo salligade juula o hoora suumaye tawa ko siɓɓo cheytane idan ko wattamo ɗum ɗo noon ko so tawi wonimo funsowo jawdi idan ɓe wi fala yanju min sarri hada almal illa man ittaqa allaha fi talabihi wattaqa allaha fi infaqihi alladina kasabuhu
من حله وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قد بذلوا الواجبات وكملوها بالمستحبات وتحلوا بالكرم والسخاء والجود قد أحبهم الله وأحبهم الناس فهؤلاء من عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. درأته فتنة جودين درأته بني جودين شوانا أن نأخذ الله سبحانه وتعالى وتأتي جودي كدقي دم ودفنسني كهاني دم تأتي كدقي دم بمعنى ودفنسني فيه دقي دين ودفنسني ودقي دم ودفنسني كتوى الإسلام ويم ودفنسني دم درأته بني جودي نسنا وأريد دي ورسول وديلهم haray o jeeyama neɗɗo so tawi ɗaɓɓirino haaniri noon dépensé ka haani ɗon o jeeyete e jeyaɓe allah subhanahu wa ta'ala ɓe allah manti ɓen kasratu furqan o wi walladina ida anfaqu lam yusrifu walam yakturu en tawɓe so ɓe dépensude ɓe fantinta ɓe raɓɓinɗintako kadi andi dina men kan wasat dina men kan toujours ko hakkunde ɓe wi alkhulqul mahmoud bayna khulqaini zamimain jikku yettiniɗo on ko hakkunde jikkuji ɗi ŋiñaaji woni bi maana jikku ko wiyetee kon moƴƴo jikku ɗaɓɓaaɗo ko woni kaka hakkunde jikkuji ɗiɗi ŋiñaaji oɗo ayan holla en ɗum israfu on ko jikku ŋiñaaɗo iqtaaru on ko jikku ŋiñaaɗo ko honto woni alkhulqul mahmudu e oɗo aya wa kana bayna dhalika qawama wongol hakkude ɗon bayna al israf wal iqtar on ti funsata tan o ƴettata ko woodi kon fof o jonna o yalta o toro o marata kadi o wuddina ko hakkunde ɗon o woni allah subhanahu wa ta'ala ko ɓeeɗo manti neɗɗo on so heɓi o sifa ɗo haray o heɓi sifa ɗaɓɓaaɗo on toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah arsuki en ɗum ɗo ko hunde moƴƴunde hunde n tawata nden si jawdi heɓi keden ko ɗum ɗo haray neɗɗo on naati kenewal maaki ɗon sallllahu alayhi wa sallam ni'mal malu salih li rajuli salih moƴƴi jawdi jagiindi e juuɗe gorko mana e juuɗe neɗɗo e juuɗe gorko moƴƴo e jawdi ndin dagike neɗɗo moƴƴi ɗum ɗo moƴƴi idan haray e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis mo timminirten jonde men nde inchallah subhanahu wa taala haali somi juul seeɗa kono en ñomitay ɗum fii en faamu ka sahih al-bukhari e ka sahih muslim hadis mo abi hurairata radiallahu anhu o filli o wi onani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maata yimɓe kata jeyanoɓe bani israil allah subhanahu wa ta'ala okkornoɓe darndiɓe en fof no hiɗen naati ɗum ɗo ko ɓen ɗon wowla kono yimɓe ɓen fof no naati ɗum ɗo neɗɗo fof allah no okkori ɗum no darndade no en okkori ɗum ko idan o wi ɓeeɗo tato gooto on hari ko neɗɗo colɗuɗo bi mana neɗɗo mo ɓanndu mo wooci andi no woodi yimɓe ɓe ɓalli mum ɗum wooto tawa wojje cuy tawa ko ɓalli daneji ɗin kono tawa wonaa ɗum tawa no ñiddi labaaka yiɗo o hule wiyete colɗugol no woodi tawi oya tamɗimmo on ko neɗɗo mo tawata ko wiyete caɗawe ko nangi hoore nden suklu fof ɓori hoore nden ñaddi tawa a wawata ko ɗen fulɓe ɓe ko ƴakkata diga yeeso makko oya on ko bunɗo ɓeɗo tato allah subhanahu wa ta'ala faala ɓe darndade tawi ɓe jarribora ɗiɗum ñabbeli ɓeɗo koto kala maɓɓe jarribora nonat feerere allah immini malaikajo ari ka ɓeɗo tata o attori ka oɗo abras tolɗuɗo o ari o tawi oɗo neɗɗo colɗuɗo o wi ene hannde e gurdam maɗan ka wonɗa ɗo si a landama ko honɗum ɓurɗa faalede komi jamɗuɗa o wi ni komi wonɗo hannde somi landama ko honɗum mi faala e gurdam an ɗan mi innay ko heɗugol min kadi ɓuri labani mi serta e ko yimɓe ñiddinirimmi ɗo manam mi iwa komi colɗi kon ɓuri angi wonta siko ɓalewi hara ko ɓalewi siko daneji hara ko daneji kon harana sika ko komi woni mun ɗo tawata neɗɗo yiɗo law o ñiddineyɗa malakajo on mawlimo e yamirore allah subhanahu wa ta'ala ɓanndu makko ɗum arti hunirno noon aranno o landimo ene jawdi fof ko hunɗo ɓuranma ɓe maaki wondema o wi'i ko
ko nayi ma ko geloji o ay malaikaji ƴettima dammol duy e ngeloba duymba managge duyge jonjum o feƴƴi kanko malaikaji on tugoma Allah immini on subhanahu wa ta'ala o yahi ka ɗimmo on ɗum woni oɗo mo caɗaɓe nangi e hoore muɗum leeɓi fof woni nde ñiddi o tawi on o landimo ene ka gurdam maɗa ɗo hannde ka wonɗa ɗo si a landama ko honɗum ɓurɗa faalade ko ɗum wiyata o wiya hannde kam mi woni ɗo komi ɓuri faalede gurdam an ɗam min kadi koyo sukkundu appe nde ɗo hoore am koko nde hoore am ñiddi ɗo iwa yimɓe ɓe accala ñiddingol ko ɗum mi faala malaikaji mum mawli hoore makko nde sukkundu appe no wonirno noon o wi ene jawdi fof ko ɗum ɓuranma o kadi wi ko waɗa wi kon ko geloɗi ma ko nayi o jonna duykol gooto o yehi ka tammo on ɗum woni gunɗo on o landimo ene ka wonɗa ɗo hannde si a landama ko honɗum ɓurɗa faalede ko honɗum wiyata o wi komi in hannde mi landama komi ɓuri faalede min kadi gurdam an ɗam koyo Allah artirana gite an ɗen min kadi mi yiyata goore Allah nden mi yiya yaasi on mi sendidira dane e ɓale mi sendira boɗe e ɓale mi annda ko laba e ko kaani ko ɗum mi faala min kadi hannde malaikajo molwondiri makko ɗen arti o landima ene jawdi fof ko honɗum ɓuranma o wi ko dambe o jonna duygol kanko kadi oɗo qissa wattinila wona taalini nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe faala en hollude wondema haray bani adama on e gurdam makko ɗan o wona ɗo e jarre meɗen yo wattayila fota kala alhaali mo woni yo anndo ndaarete woni mo so o wakkilike o muññike o jaɓi wayi no Allah wi faalirano o heɓe malore si o salike ɗum wona perdi e hoore perdi wona gande idan ƴayɓe waddi ɗiɗo piiji wono nelaɗo makir noon sallllahu alayhi wa sallam e oɗo hadis aray hadis no sahih boukhari mo sahih muslim o abou hurayra radiallahu anhu wa ardahu fillimo wonande faalaɗo yiltade muɗum nda so tawi kono woniri e malaikajo yehi haane ɓoyi jon nayi heɓi nayi buy jon geloɗi heɓi geloɗi buy jon dammi heɓi dammi buy mo kala maɓɓe heɓi aynde tew wuro malaikajo on artoyi mo ari darndagol ɓeeɗo o attori ka o attorno ɗon arano o ari e mbaadi neɗɗo culɗuɗo ñiddinaaɗo o ari o honi laawol ka o mo attorno ka muɗum jonɗi dammi e jonɗi nayi ma jonɗi geloɗi no addi tum ardi noon sabintina ko nayima ko geloɗo jonnano na ɗum noon himmi koko waɗi kon jooni o honi laawol o wi hara min dey komi koɗo mi ari ɗo mbiɗa fokkitiɗo woɗɗi haray njooɓa an ollan ni mi mara noon hay huunde hannde ɗo mi annda ɗo hay gooto mi mara wallolan ɗo hay gooto sina Allah waɗi sabu walluɗa Allah haray mi faalaya o kan ɗo ngeloba woota mi yeyita mba ɗo min kadi mi yoɓa ndetti waɗa paase mbiya kan fokkitiɗa oye mi wawantama ɗum ɗon mi wawata ƴettude ngeloba fof dokkema tigi tigi a wata nokkude ngeloba wata nokkude ngeloba ɗi e andarɗa nokkude o wi en wona a wonno oya neɗɗo colɗunoɗo Allah moƴƴima okkorma ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum ɗo o wi heyi mi ganda haala kangoy wimami mi ala okkude yalta malakaji mi yalti o wi so tawi ko goonga maɗa yo Allah bonni jawdi maɗa idan ka raɓɓinɗingol o yahoyi kadi kanko malakaji on ka oya ɗimmo mo caɗeɓe ɗen nanguno o honori ni laawol o ari e mbaadi neɗɗo no oya waɗuno noon aran neɗɗo waɗa ɗo caɗeɓe hoore mum no ñiddi no ƴaara tooƴi no womba ɗum a susata ndaarode a ñamata yeeso makko a ƴakkata yeeso makko o honi laawol o wi tawi komi koɗo no yewtiri ɓaawtoni o holli oya annde makko nden yo oya okkumo ɗon nagge ma ngeloba o waɗa njooga makko he a fawata on ɗon kadi sali piw waɗi hoore mum kañum gila Allah moƴƴini on adde ka hoore leydi ɗo no wondi e jawdi waɗa hoore mum tampunoɗo hanki idan o waddi e oɗo kadi ko wadduno arano on kon daren jikku bani adama jikku meɗen on hannde so wattanilen taway ɓeeɗo ɓe woodino haa hannde eɓe wooda idan o yehi ka tammo on kadi ka bunɗo on Allah ma waɗi o huni oɗo laawol o yehi kadi ɗo e mbaadi bunɗo o ari mo honka o huni laawol bunɗo wiimo tigi tigi min ñande goo hari mi yiyata Allah subhanahu wa ta'ala nemininmi o joynitinmi gite an ɗen o okkinmi ko yiiɗa ɗo ndaaru embel ko huntata haaju ma on ƴettaya
o ɗo woni gorko julɗo on annduɗo on ko Allah subhanahu wa ta'ala okkata annduɗo on ko Allah wallata idan o du'animo o fiɗɗi hare ko honɗum famete nder oɗo qissa ko fii honɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makirani en ɗum ɗo ko yen anndu wondema bani adama ñande nde o tampi nden e ñande nde o hettinde na o gooto se wattanila boyi meɗen ñande tawno ala no yaade e julga toro du'a waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo yaha toromoɓe du'a yaha ñande goo si woni ha fuɗɗike yolɗinede heɓi gongel landama fii diina Allah kan a innata ko o wonno jinde hanke ko julga toro Allah toro du'a inna yo jama on duwana ɗum mo jogui nde ɗo sakkede a innata ko oɗo Allah subhanahu wa ta'ala wan tawno ko miskino hokkorimo oɗo Allah noddata yo dépense fi Allah subhanahu wa ta'ala yo ittu zakka e jawdi makko nde wota pette hitande jonna miskine ɓen tawata mo mawnitinani ɗum imo innini ɗum imo sali ɗum idan ɗum ɗo ko jikku bonɗo ni guddan salargol ko Allah subhanahu wa ta'ala nimi neɗɗo on kon ronkugol ƴettugol jawdi ndi ɓawndi heɓi ndi waɗa ko haani ɗon wuddira ndi ɗum no jeeya e ko perdinta jawdi ndaaren suratul qalam issa arɗo ɗon ashabal janna Allah subhanahu wa ta'ala sifani en ɗo yimɓe mawɗo julɗo wonnomo mawɗo on no jogii jarde molanaɗo tawi woni hewti ka o soñata ɗon imo gomɗina ko subhanahu wa ta'ala wi ko wa'atu haqqahu yawma hasadihi jonnete hakke muɗum on ñande soñi gongol idan mawɗo on haɗa si woni hewti ka o soña o noddita e miskinɓe hoɗo gonɓe yaada e makko si o soñi o gayni o ƴetta haqqe maɓɓe on o jonna ɓe o ƴetta ko heddi ko naade ko makko Allah waɗi barke gurdam mawɗo on waɗi barke jawdi makko ndin haa ɓay o feƴƴini ɓiɓɓe makko lontiɓe ɓen ɓaawo makko ko honɗum ɓe waɗi ko Qur'ana yeeti en ko ɓe noddindiri subaka law ɓe wi hikka noon o mawɗo maayi bonnere nde wowi o nden e wattande hannde kadi mawɗo on o jannga o annda fi économie o wawa ñeeñinde i moɓugol ɗo yimɓe yaha tetta hokkata ɗum ɗo hannde so yeeyi ɗum ko jawdi buyni en alaa wadde ɗum ɓe yehi ɓe haldi ɓe fotti jemma janngo ɓe yaha ɓe soñi e ngesa maɓɓe mba e hoore noon ɗum miskino hay goto ngal ɗo ɗippoyta ɗo emi jama o yo yaafo noon ɓe makirɗo ni haray inchallah subhanahu wa ta'ala o moggolannode yewte meɗen nde wonɗen haray e o qissa mo yuɗɗen ɗo sakkitode ɗo e wiɗen haray goto kala e meɗen no wawi wallinde ɗum ɗo yeeso muɗum tasko qissa ɓe ɗo tato e jarrabuye ko ko ɓe heeɓi ɗo e konko qissa maɓɓe lanni e muɗum moƴƴugol battane oɗo ɓirtiɗo nema Allah subhanahu wa ta'ala jarni mo ƴetti jawdi muɗum ndi dépense fi Allah subhanahu wa ta'ala ƴette ɓeeɗa ɗiɗo tawnoɓe yeddinima Allah subhanahu wa ta'ala ɓe waɗi wondema kamɓe wona Allah woni ko moƴƴi e maɓɓe ko sabu gandal maɓɓe sabu ƴoore maɓɓe sabu wawugol maɓɓe andugol piiji ɗin kamɓe ɓe waɗi hakke maɓɓe no okkiɓe ɓe yeddinima Allah subhanahu wa ta'ala idan haray ɗen andi e oɗo jawdi Allah sallllahu alayhi wa sallama ɓe makanino en fii ɗum e oɗo hadis mo Ka'b bun Iyad radiyallahu anhu o filli o wi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه نلا صلى الله عليه وسلم تبتين ودني مفتكل فتنة نما كنا نورث إن كأمن قال أنا ولا لا فهم ذلك كندوم ويتجلى عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى إن لا رأينا يندروته عليه أول ما قلنا صلى الله عليه وسلم من فعل يندر مر تسكن مكدي وأول حديث كعب بن إياد رضي الله عنه في اللي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه نلا صلى الله عليه وسلم ماكي فلا مفتي نمارك ويتكم فتنة نمارك بجري برا ماكي مفتي أن إنكو جري برا جولة أو جولة أن ذلك أنه في له جولة نمارك نقول هيودي إن في مؤجة فلا ننكر إن بلور راجل نتنسنكو كدين مؤجة ناي إندار سنغو نخور أدنى أنتم سنغو نخور أدنى أنتم نهبه كيونتا kono noon sengo dina kan so tawi dina kan no yeɓade haɗa no hana wattane lila ɓay ɗo ko rewa feƴƴa jama woni ko ari hoore leydi ndin ɗo so tawi woni neɗɗo on jawdi makko ndin e haɗɗimo tottugol farillaji Allah ɗin subhanahu wa ta'ala e fewndo majji
haƴimo jokkugol enɗam makko ɗam haƴimo janngugol dina makko kam naɓimo e nokkele ɗiɗi tawata ɗum yahay ha neɗɗo wiya ɗawmo woni ɗo ko ma yara beere mamo woni ɗo haray ko ma o wola fenade ngaɗi ɗo ɗiɗi so tawi ɗaɓɓere jawdi naɓi neɗɗo ha toon haraymo hani watta ndila wata o yeebu laakara makko on fitun ɗo gurdam ɗum tawata haysi ɗum heɓete ko dumata ko idan haray inchallah subhanahu wa ta'ala eɗen to Allah yo yiltito jama julɓe ɓen faade dina makko kan o arsika en arsikeji laaɓuɗi dagiɗi o waɗa en julɓe ɗaɓɓoɓe ka dagi ɗon marira no haaniri noon dépense ka haani toon hara so tawi no woodi ɓe tawata ɓay réseau ji no wadde yaha yiltito sino woodi ɓe faamaali e nder ko yewta ɗo kon tawata taƴi ɓe nanaali ɗum ɗon haray ɗen newnono ɓe lantoyir ɗum inchallah subhanahu wa ta'ala haray acciten jama on fenti wonatelen ga haray menen niɓɓi seeɗa ndungu ngun jindata ko so niɓɓi haray assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz haray tigi tigi on o weltanama fota on jarnama e batte ɗiɗo makuji labbaɗi yoɗuɗi yalla waɗu ara ɗum ɗo fof woni ko joddi muɗum nden wonana on aljanna ñande woni jawdi nafata ɓiɗɗo nafata si wona on arduɗo e ko Allah subhanahu wa ta'ala e ɓernde hisunde e bidde e shirku haray wonande kadi heɗitiɓe ɓen kadi ɓe fof ɓe jarama ɓe weltanama fota senagol heɗito ɗiɗo makuji yo Allah waɗan en enen ɗo fof joddi muɗum nden aljanna o warana e yimɓe ɓe tawata Allah hino mantora en saabu jokkitagol dewe makko ɗen inchallah haray ɗen anditina jama on kala faalaɓe natude ko lande haray no wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 hoɗoɓe 60 inchallah haray adi en ɓurutude lande ɗen ɗo ɗen haray en jonne ɗo information raɓɓuɗo ɗo e fi kala wonande faalaɓe humpitagol e fi programme ji meɗen ɗin haray numéro ji noddeteɗ ɗin en yewna inchallah fi tun yo jama o wawu heɓude nafoore no gasare no woodi woɓɓe faalaɓe hendade numéro ji ɗin haɗa ɓe wawata yewde ko page meɗen YouTube kono haɗa ɗen anditina information ji ɗin fof no ko page meɗen YouTube ma ko page meɗen Facebook inchallah son seni ketongo wawa heɓude nafooreji haɗa ɗo wawi wadde 0032 492 80 19 65 mi fillito 0032 492 80 19 65 ɗum woni 00 23 492 80 1963 ma waɗen 00 32 497 11 91 ɗum woni 00 32 497 11 80 11 ɗum woni 80 11 inchallah so tawi en noddi ɗiɗo numéro ji e haray numéro ji buyno toon nden e wawa e humpoderde kono mo noddi ɗiɗo kadi wawa e humpitade fi programme ji ɗin inchallah haray oustaz adi ɓeɗo min uttande attiɓe natude ɓen ɗo haray ko musidɓe meɗen woni ko landi ɓenni hiɓe nana e juulirɗe ɗen si tawi darnama sakkitore darnode nden jama on fo wiya sallllahu alayhi wa sallam wo yalli ɗum ɗon haray ko e sunna jeeya ka ɗum ɗon ko e bidiya jeeya ɓe wi saabu noon ɓe nana e juulirɗe goo no wiye e juulirɗe goo ɓe nana e ɗum ɗon wowɗetake so tawi faminike landal ngal haray ko ɗum ɗo wonno toon inchallah haray embere faamu an on e ɗum ɗon haray ko accugol ɗon wi'ugol ngol ɗum ɗon ɗon ɓay landaka e wiye ɗon haani kono haray ko embere komi anndi komi yewti haray e waylantade karama koɓe inchallah subhanahu wa ta'ala ñande fof ɓe aroy ka radio ga fi yewtugol en waɗi haray nokku on haɗay ko juulirte e nelaɗo sallallah sallam ɗon tañƴini ko sabu inde makko ni ko janta kon kono ma dama ɗon haray nokkure nde yamiraka wowlugol ɗum ɗon ɓuri tañƴinade ko ɓuri moƴƴude kon haray ko accugol ɗon e wowlugol ɗum ɗon kono en maray ngal landal inchallah e ha karama koɓe ñande seeni ka radio ga wo naaten haray marɗo landal wo yo addu e hoore ko yewta ɗo so tawi woodi toon ko onti nantindaki moƴƴa ma ko tawata mo faala e nder ko wowlaki mo faala yo wowlite nanen haray ko ɗum mi faala ye yidde mum inchallah subhanahu wa taala inchallah haray musidɓe julɓe no nanir ɗon ni haray ceernoɓe ɓen ɓe maaki haray ɓe tori en yen lando e ko yowodiri e mawdu on ɗo ɗen ɗum woni fi fitnatul mal
haray miɗo udditande ɓe attiɓe natire ɗo inchallah haray mi wattu e micro nge sokeje yumma meɗen Hadja Fatimata ñippi haray jama on fof hino weltana hino jarna haray ɗe gandintina waɗugol étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere 60 inchallah nam ɓe makiteɓe ɗo nene Aissatou Bari assalamu aleykum. Waleykum salam nala toon alhamdulillah nam ustade ne heɗiti on ɗon. assalamu aleykum ustade. Waaleykum salam. on jarama fewtonde yalla ko mbaraji ɗi Allahumma amin. aray langal ko si tawi wano gollugol e magasin wano coñci ɓe yeeya e coñci payko e worɓe e coñci rewɓe kono rewɓe ɓen si nangue yalti ɓe adday coñci raɓɓuɗuɗi fi ɗum ɗon e fi rewɓe ɓen e kadi honno wiyantelan ka nder store toon ɓe waɗa e musique seeɗa kono hara musique on towa si tawi haray gollugol ɗon yoɓe haray ɗin mbuɗɗon sino dagi ko landalal ngal no. Waleykum salam. haray sengo coñci ɗin ɗon ma dama farlaka wondema ɗin coñci ɗon haray ɗin daɓɓi ɗon ko watteteɗe jinde ka yaasi tawi woni hara ko hunde nde belɗe ɗiɗi coñcol daɓɓolngol ngol wawi wattede ka suudu si goɗɗo jaggite wattike ngol yalti ka yaasi e wawata fallude ngol harmi fi ɗum ɗon ko waɗi ngol wawi golde ka moƴƴi ngol wawi golde ka boni ɗum no wawi wasanan ɗi tali ko jiɗo no wawi golde ko moƴƴi no wawi golde ko boni e piiji go nanduɗe ɗum ɗon haray yer ɗum ɗum tumotata kon wigol hiɗi raɓɓiɗi ɗum ɗon harmintaaɗi amma musique ko watte nder ton kon nanugol e jentagol no serti si tawi woni ontino jenti no weltorde no wittade lokko e muɗum on ɓe bakkatude harminta noon jawde koni heɓde nder ton kon kono noon si tawi woni himo nande kono o weltora ma himo ɗaɓɓude goɗɗo ngo ko jento ko wona ɗum ɗon haɗa ɗum haɗatamo e embere fama on gollugol e ndeɗo nokku. wano honno coñci ɗin haray ko wano coñci porto andi ɓe haray coñci maɓɓe ɗin kay wuuli ɗon fof haray hino raɓɓiɗi ko ɗum haray ɓe addata si wuuli ko ɗum ɓe sotta ɓe watto ɓe yalta na haray fi ko ɓe watto fayda ko nder suudu. yo ɗum mi wi on wattagol yaltagol wona e coñci woni koye jikku wonɓe wattade yalta ɓen koye jikku wattotoɓe yalta ɓen ɗum ɗo woni wona e coñci ɗin wawi wonde wattade en harana e wattagol yalta ma wattagol e ley coñci yalta ma ɗum wattagol e nder suudu i wawi gasude ɗum joni noon so tawi woni e jikku ɓeeɗa kañum wattagol yalta mi tañƴinaki ɗum ɗo wawaɗi harminde ma dama coñcini wawi golde golle goɗɗe ko ko wona ɗum ɗon. on jarama yo Allah ko mbaraji ɗi onon kadi on jarama yo Allah yoɓon ko moƴƴi nam haray miɗo watta micro nge sokeje yumma meɗen Hadja Fatimata ñippi inchallah haray fayi ne gandintina jama waɗugol étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere 60 inchallah natuɓe ɗo ɗen ɗo e Hadja en senade inchallah nam ɓe makiteɓe ɗo nene Aissatou assalamu aleykum. Waleykum salam on jarama oustaz on jarama ɗo naala toon ɓe gura nden jamtuma alhamdoulillahi naala toon alhamdulillah nam haray oustaz en heɗiti on ɗon awa on jarama boyi assalamu aleykum oustaz. Waaleykum salam. awa no ɓe gure nden waɗi ɓen ton fof no e jam alhamdulillah min weltanike o moƴƴano haɗay ko landal mi mari ɗo komi lando on wano woɓɓe ittay piiji Afrique adda yeeya donc hara si ɓe addi noon joni yeeyugol hara ɓe ɓe waɗa pourcentage on quoi par exemple piwum ko jarata wano ga hara ko 50 €, kamɓe si ɓe ari hara ɓe double prix on ma ɗum hara hay si ɓe double prix on wano ɓe dettiɗo joni ɓe jonni ɗo goɗɗo mo ɓe andi yo yeeyi ko nder quartier ji ga sendita hara on ɗon kadi ɗetta par exemple tega hoore mum ɗon wano wa 20 € de plus wano siko basé ma siko wano plaqué ni ma goɗɗum hara ɓe ɓeydita e double ɓuuri ko oɗa ɗumanni kon hara hayno si o yeeyo jonɗuɓe en gros ɓen anda kanko hara o anda ɓe ɓeydi kono hara kamɓe yeeyoɓe jindinoɓɓen kamɓe ɓeynayi fof kamɓe kadi ɓe heeɓa donc ɓeyna prix on minen min ɓeydi 20 € e mum joni noon on tigui na sotta par ce que an wona minen miɗen andi prix on ko jarta kon on faami donc haray si tawi sodugol ɗum ɗon koɓe ɓeyti ɗon ko haray ɗum hino daguiɗal ɗon haray ka ngeygu tawi naɓi marchandise yeeyeteɗo to o joɗɗi gollooɓe o jonniɓe o waɗi prix ɓe duwaka yeeyosina prix mo kanko jommaki ton o waɗi on voilà tawi noon o ñawliɓe wi yoɓe yahuɓe yeeya ɓe ɗaɓɓa intérêt hara no dañaɗiɗalme kadi ɓeedoya o geli way min gelike no serti hakkunde naɓu yeeyanaami e naɓu yeeyana hoore maɗa
so jonni gollowo tawi ko gollowo makko yiyahu yeeya o priiɗo o farlitirimo gollowo o yeeyata on wiigo ɓuri ɗum ɗon kono so tawi woni yoni goɗɗo yimɓe wonɓe toon ɓen ñawlike on maakidi si yo yeeyi heɓa intérêt ma o soodi on maakidi si yo yeeyi heɓa intérêt haɗa ko ma o ɓeyda ko ɗum ɓeyagal ngal haɗa konko ɓeyɗon na ella d'accord ella on ko so tawi o ɓeydi kam na joom maakidi o newnanimo yo ɓeydi awa selta awa d'accord vraiment awon jarama mi weltike moƴƴano oustaz par ce que ɗum wonde haray no ɗumanni ga moƴƴano ɓe adda ɓe ɓeyda hara on tigui no ɗumanni inna pourcentage on mi innano ɗum ɓe dowaga wadde ɗum mais gonko wi ɗon ko ɓayray ko noon ɓe ɗumannori awa gasi yawan si tawinaɓe golloɓe kañum yeeyi adduɗo maakiti on nakan koɓe gollanta ko hoore maɓɓe si on ñawluɓe si o yeeyiɓe ɓe ɓeydi goɗɗum hoore ɗum ɓe yeeyina en la assalamu aleykum amin wertani ko on yo Allah yuɓɓon baraji ɗin okkoron firdawsi alan winden ha ɓooya juuta amin on jarama onon kadi nam hajji men dasta on seeni ko takkoɗoɗen mastay ganda takkoɗo nam hajji ni pe assalamu aleykum eywa no gasara ɓe woɗɗiti seeɗa kadi gasi joni muttana ɓeeɗo haray nam ɓe natirɓe ɗo numéro landitorɗo ɗoɗen 61 59 assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam docteur ala toon jarama oustaz abdallah albarka wi mi yetta ɗon oustaz Marouf yalla yoɓɓe ko moƴƴude yoɓa kalamo koɓe men fof nafono yalla windamɓe ko baraji wawi windamɓe aljanna firdaws ya Allah ya rahman awa Cheikh Mahfouz Ba aray ko adi kon ɓeeɗo musidɓe meɗen aray mbiɗen tori on waɗangol julɓe ɓen fof duwa waɗanaɓe kamɓe kadi duwa aray wallahi koko leyɗele portoɓe ngaaɓe woni kono sara tan hiɓe wakkili moƴƴa hiɓe tinni jannugol payki koye hunjagol deftere Allah nden aray ko waɗangol ɓe duwa moƴƴa noon inchallah oustaz subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintinɓe hiwaɓe hisnaɓe inchallah o wattidani maɓɓe enen fof o tabintina en hoore dina kan o hiwa en o hisina en o danda en boni ayɓe islam ɓe amin ya Allah nam docteur faddala allahumma amin albarka wi première question ko hande meɗen julde juma France ɗo goɗɗo ɗo ɓe khutba fuɗɗade haymo janngude alqur'ana bon mo yimo andi ɗum o immi o wallin deftere nden ko leydi hande uddita o letti linetji makko ɗen noko nder boîte mum o wallini ko wala alqur'ana donc o immi ɗumanni donc hay ko binde lawol noon o woni kadi après mi innimo min woto wallin deftere nden ko leydi non est ce que min mari dalil ko deftere wallinta ko leydi wo dalil ɗum ala o sina mami andanamo hadis sina ɗum kanko nawa d' accord min ko haala Allah kan no ɓuri haalaji ɗin fof no Allah ɓurni noon e tagu ngu donc on tigi wallinta ko leydi e accirani e pi ƴetta objet wona téléphone ma lunette ma ɗum goɗɗum ngo hayso hadis livre ƴetta fof way alqouran alqouran on ko ɗum anni ɗum laati o jaɓani o inni mami holloma e argument ji quoi e si tawi oustage en no wawi ɗon ɗumannade jokkude len ɗon explication ji komin wonatoɗen donc ɗo woni première question deuxième question hecci hanki ari men en Espagne e ɗon kadi ko julirde ɓe fuɗɗi men landade e fiipiji makitiji quoi wono Carrefour wono Leclerc wono sifa ɗin telen France ka e telen Espagne toon ko on to piiji ɓuri sattude coggu laati mi falno ko min woola fii aduna ko nder julirde bon mi ko marocain jo on ɗon kadi mo ɗumanndilan o pose na question ji ha mi sali mi ɗumanni min bon après mi yewte mo après ɓa min yalti ko yaasi mi haalnimo min sagon a haala aduna on mi ale haalde ɗum ko nder mosquée mi haalnimo Allah walla noon daali wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada donc bon on no salonoke bon on ɗon question ko fii anndugo par ce que mi naneno woɓɓe no inna o haala aduna haaltaki ko nder julirde o sina ɗum on tigi no wawa perdude julde jaɓande balɗe capanɗe mi annda si hadis on ko gonga si wona gonga ma si explication ngo no woodi fii ɗum ko ɗi noon question ji ɗin mari komi lando quoi so mahfouz on faami ke lande ɗe moƴƴa mi faami haray e landal maɓɓe ara nanngal wallingol qur'ana on ko leydi ko ella
Allah subhanahu wa ta'ala nawi wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna dhalika min taqwa al-qulub mo mawnini mande jiddina Allah kan dun no jeya e hulgol Allah ka bernde mudum en haraysi no jeya e teddingol al-Qur'ana on accugol lebgol moni ga leydi dum don haray te jommu wi kanyum ko ma dalil on ko hon dum ko mawningol deftere Allah nen ko dabbar ngi juldo si tawi neddo itti botte al-Qur'ana hara ko Allah itti botte mudum idan mawningol al-Qur'ana ko mawningol Allah subhanahu wa ta'ala ittugol botte al-Qur'ana ko ittugol botte subhanahu wa ta'ala idan haray hana na juldo on ittugol Qur'ana on liba mo kaw libi wo hada o teddinali mo si tawi no woni kanko wallino don ka leydi o faandaki ittugol botte mudum o faandaki jasingol ko angal andugol makko tum mawninte haray ina tan mari bakkatu kon non ko moƴƴani juldo on tigani piijo rente majji kongol Allah ngol yo teddingol ko teddi piiji makko heddi ma ɓuri ɗon tawi mo ande ko tedduɗo makko ma hunde makko himmude ñungo makko libertade ni galedi idan haray ko kongol Allah ngol ɓuri handude e teddinde ɓuri handude tumude haray en inna jommu yo watta ila moƴƴa e piiji goo naya wi an ko woni o ko matum nafsu kadi no mari sarhu no mari ma'ana idan haray yo teddin deftere Allah nden yo rento fawgol goɗɗum e hoore mayre yo rento liɓgol daga leydi ɗiɗo ɗiɗi no jeeya e teddingol kongol Allah ngol subhanahu wa ta'ala amma ko ɓe makiɗa kon fi yewtugol ko nder jullirde fi aduna accugol yewtugol ngol ko nder jullirde ɓuri moƴƴude haray si tawi woni ko haaju laabudda tawata ko laawoto ɗum yewtama embere haaju harana ɗuɗɗingol wona haala huydan ni tum ella ala e muɗum kono noon rentagol ngol ɓuri moƴƴude no ɓe rentude ɗo ni ko ɗum ɓuri moƴƴude kono wiigol ngol wonde so on ti yewti toon kadi fi aduna haala julde makko bone ma julde makko sel jaɓatake ɗum noon hatana ko sellino embere andalal ngal on acciyakede albarka boy e saytan binta o na docteur allo docteur naam ala barakatu wa aleykum salam nana Dieng naam faddal ustasen yafanerande landal angal ko ɓe sonnaɓe nanen ko ɓe landi ɗo fi conci raɓɓiɗuɗi ɗin e haray wono onti waɗirta ni conci naɓalagine haray onti no mari conci kañum ko wattoto ka suudu mum ka joni noon sa tawi ɗum ɗon hara a faala naɓugol fi holtingol yimɓe ɓen kamen ton okkutugol ɓe joni noon an naɓa conci ɗin anda mo naɓanta on ko honno woni jikku makko on si tawi ko wattotoɗo ka yaasi yalta ɗumanɗo hara ko conci raɓɓuɗi an hara noon ko faandiɗa an conci ɗin ko conci ko an si ko an kama suudu ma wattoɗa ɗe wattaɗi yalta accugol naɓugol ɗin ɗon on e ɗe si tawi innugol awa simi naɓi toute façon min anni yangon ko holtingol wona ɗuma wona yo fi on tigi watto yalta ka yaasi kono noon tigi hani warude ɗon anda si famini ke moƴƴa sabu landa si tawi hiɗa andi mo naɓanta on pellet ko ɗumɗa o gollita ko yeddira Allah waɗata aray accugol ɗon ɓuri kono noon neɗɗo yeddo Allah on o yedde Allah ɗum pasina sana ɓayimo ko dugude tati vas simo faala tawi ɗe raɓɓiñon tawi nayde raɓɓinina donc haray ko ɓuri raɓɓude ɗum ɗon kon si tawi hiɗa andi pellet on tigi wona soobe o jokki sa naɓanimo ɗum ɗon koko yeddiro e Allah watta haray accugol ɗon naɓanamo ko yetti hollamo ko yetti ko waɗete ɗum ɓuri moƴƴude kono noon e hoto ɗon kadi wonta haray si a naɓananimo ɗum ɗo hara no harmi par ce que an a naɓiranamo fiyo watto yalta ka yaasi ko naɓaɗanɗamo ko fiyo watto ka suudu idan jikku neɗɗo on e hunde nden na gootum hayda piiji ɗin ɓuri heewde piiji ɗin so yaari ngal dambugal ɗon en innayi ɗi wawatake yeeyede par ce que on téléphone joni hande so nder téléphone ji ɗin ko wona natede Facebook e piiji wonante e muɗum ko waɗe e geddi kona waɗede muɗum ko inna yoɗo joni tan koɗo téléphone e yeyta téléphone kono madama goɗɗum goo kadi no gasa toon ko wona ɗum ɗon e ara e wata téléphone no harmi sabu ɗum ɗan waɗede nder ɗon hayda ɗo jikkuji yimɓe bonɗi ɗin ɗiɗo ko feere hunde nden ko nde feere haray embere fama on min haray ko ɗum ɗon aw jarama ustade haray ko conci onti ko naɓata kono andama okkata on ko naɓugol fi sabinillahi tum ko ɗum ɗon haray haray no huliti wata naɓu goɗɗu ngo goɗɗo go ƴetta wattora harana ko on tigi faandi kon wara mi sikkara bakkato haray e nder mum joni ñelde jilbabu e tiggaji yettiɗe donc sikke wala nder ɗon ma don yeroji ɗin men nelɗon assalamu aleykum joni awa gasi joni min acciti on haray inchallah musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗen jettude ɗo ɗen aden goto inchallah on say wawen ɗumannade joni docteur meɗen heɗiti on ɗon ɗen wayandiran e oustage en jettaɗo ɗen mbaara e oustage en neeɓi joɗade ɗo eɗen andi ñallal ngal fof kadi ɓe darsuji ɗen andi kadi fe on ɗon ndiyandan no ɗuuɗi moƴƴa lagina toon
haray sonja on no woodi seeɗa accitemɓe ɓe foto haray yontere hannde kadi inchallah waɗe wonde ceernoɓe meɗen goga nam docteur albarka buyi vraiment mi ala ɗuɗɗinde yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude ya Allah vraiment tuma min heeɗiɓe yo wallahi yo Allah yoɓɓe wallahi ɗe weltaniɓe kamɓe karama koɓe nde weltani jama on kadi sabu noon batteji ɗin no wadde kadi inchallah moƴƴa noon nam اغفر لنا وارحمنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ من النار يا رب العرش الكريم آمين يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام nam musidɓe julɓe harayde guttana ɗo ɗen yimɓe ɓe no ɗuuɗi galandiɓe ɓen ko nde guttana ɗo ɗen ɓeeɗo tun haray watto e micro on so tawi hajji en takko ɗo so tawi ɓe ala takko ɗo haray yananen oustage en inchallah onani haray jama on fof hin tora yaafu inchallah nam ɓe makiteɓe ɗo cheikh ahmad assalamu aleykum namare oustage neɗiti on ɗon oustaz assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh donc ɓe polo e jam accu hakke ɗe no wodi komi faala on landade ɗo ko yowiti ko ka ligge kam e woni ga minen ko won liggade ɗon nde wonde baga ko rondagol bagage min liggoto min rondoto bagage min naɓa woɓɓe ka ɓe yaata toon e sa'iji noon nde wonde mi yiya hiɓe jogii butelji beere ɗi nde wonde noon ɓe yii si mi yii hiɓe jogii butelji beere ɗi nin noon min ŋetoto haa ɓe joganooji hoore maɓɓe awa ñannde goo noon min rondii ɗo bagage um min naɓi ko min jippinoy haa pari mi yii ɓe tawi ɗum ɗo kadi ɗin ɗo kadi no nder to jooni noon ɗum Allah waɗi min e mumen wondi on min haaldi jooni ɗiɗon gooɗi on haysi min ƴettaali jooni noon gila ɗum no waɗani men difficulté moƴƴa par ce que nde wonde bagage mo jogotoɗaa on ko ɓuri kon kaɓe woni ɗon haray a anndaa ko woni nder ton kono ɓayda haray ɗo waawi wiide e ndeer sappo on jeɗɗi on fof haray hiɓe ɓaa ko yaraaɓe haray woɓɓe ɓe no wondi e mum gila ɗum ɗon noon no waɗani men muskila e muɗum yimɓe haɓɓe mi lanndoo e ɗum ɗon kadi honno wonirta ɗon haray nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakini hen konngol daɓɓol ngol tawata so en gollitiri en heewta yannde faljira ɓe maaki al ismu ma haaka fi sadrika wa karihta an yattali alayhi nnas yani kala hunde nde tawi nden si a meemi ɓernde ma nden ne hara deeƴa nde tabita hara ko ɓuri moƴƴude kon ko woɗɗito hay ɓe hannde ɓe maaki so aftaka nnas o aftawka hay si ɓe faljitima kono ko ɓernde ma nde on deeƴa e mum kon an a waɗi kono an tigi ɗa sikkiti ɗum ɗo siko ni woniri sino haani si haana haray tigi tigi da'a ma yaribuka ila ma la yaribu ko sikkuɗa kon accitu jokka ko a sikka kon kala ngal dongal ngol yuɓɗon ma neɗɗo mo yiɗon tawi oɗo ɗo waɗi ɗiɗi bagage makko to beere ala e muɗum ko ɓuri moƴƴude kon koye woɗɗi jomum e donka muɗum ngal ɗum ɗoni angal fokkagol probléme o albarka on jarama Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude onon kadi on jarama moƴƴa haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko haaɗoɗen jonde meɗen nden hewti hannde kadi so tawi jon juma on jaaɓi haray en e juma yontere hannde inchallah haade ñippi ɗon takko ɗo aywa haray on yaafoto inchallah haray hajji en occupé seeɗa no gasa haray ɗe nganndintina inchallah hannde kadi ko wonno ko technique ɗo ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi wondude e cheikh mouhamadou aliou bari e cheikh alpha omar diallo e musidɗo moɗon on abdoullahi diallo e haray ko wonno ko micro ko oustaz mahfouz ba e hafisahullahu taala wa ra'ahu haray en weltanike ɓe moƴƴa e weltanike jama heɗitiɓe ɓen fof haray oustaz men toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗagon ɗum ɗo joddi muɗum nden ko misan mon hasanat yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim haray mbiɗen salmina ɓe gureji ɗin hiɗon ɓeyda weltanede mbiɗen tori Allah yo tabintin gandal wodugal ngal o ɓeyda kadi o kono men minen kadi sifa ɗum ɗo inchallahu e ko jurriyaji fof haray on weltanama mbeɗa wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka haray on temen prochain inchallah onon kadi on jarama oustaz aray ɗo weltana foto e batte juhudji ɗin e batte jinduruji ɗin yo Allah yoɓan on ko moƴƴi koko darani ɗon kaaɗo diina yo waɗo on joddi muɗum ɗin aljanna o arsi ko en fof wonigol ko firdawsil ala wondude en laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ba Allah sikare wurdugol e maɓɓe ko aduna ɗo
yo Allah arti koye wuurdugol e maɓɓe yowmal qiyama haray mi en salmini ɓe wonduɗon ɓen e chef julde en on fof hiɗo weltana équipe on fof lagine toon hino weltana e inde équipe laawol kisal on haray sarahatan jamaji ɗin fof hino weltana fota en torki Allah yalla lan ɗo waɗan e ngal ɗo tumbodiral meɗen e tumbodire meɗen heddiɗe goo saabu natugol meɗen en fof aljanna haray miɗa wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ena musidɓe julɓe haray ko haaɗoɗen hattuɗen haray inchallah meɗen andintinon senagol ko page meɗen youtube e ko page meɗen facebook e ko duɗe meɗen ɗiɗi laawol kisal duhiɓe hisuɓe e laawol kisal sonnaɓe hisuɓe haray mi wiyani on yo bimbi ko woni ɗon ɗen jemma ko woni ɗon ñalorma haray o ñalla e jaam haray inchallahu en sayeji aray ɗin kadi e gejjuma yontere hannde si tawi jon juma on jaaɓi kala ɓe tawa kaɓe yo Allah yaafoɓe tawa ɓen kadi Allah ra kan kadi o yaafike ɓe yo tabinti dewe makko ɗen o danda en jarrabuyeji ɗi yaafetake o koren ko waɗa barki o danda en ko ala barki kala e meɗen anuɓe hakkudeji meɗen yo Allah ittan en andeji ɗin yo Allah selli nawnuɓe meɗen ɓen fof kala ɓe ala ɓe jurriya yo Allah okkorɓe marɓe ɓe yo Allah olon ɗo waɗu barki e muɗum waɗa ɓiɓɓe waɗaɓe barki moƴƴuɓe fewuɓe darantoɓe kaaɗo dina wallito julɓe ɓen enen kadi o tabintina en e hoore peewal wa sallllahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal